kebebanan ini pai cuai kimat bakongsan. Ya syimta kinong song mangar ban pai ya ke program Man Ki Baat. Berkunjung ban kenmau buram ya kalingkho snikha ke bashispa jong Atal Bihari Vajpayee. Ya ro kinong wan jengok kai perthai ya jingkho jong kawa umngan ha ka ba ka kam jengok kai perthai ki jaka khaput ke kintiu ya ka yo ka got kinong song. Kem ding ka yo la rembai dongwa julo san phau hadun re phau tli kidukan. Penlong ka Presiden Keri ke Draupadi Murmu ya ke jinglet hiar seduriau da ke submarine la senran lang da uhe du jong sipai duriau Admiral Dinesh K Tripathi. Bat penbena ka BCCI ya ke thop kinong ilek kai under 19 na ke benta ka World Cup ha Zimbabwe but one day international persya ya ke South Africa. Mentangin ya paswash khubor na keleng ke jela. Kinong song jong kasnong marngar Ribhoi district kilay lumlang Hasrimanta Shangardev Secondary School ban pet ya ka live stream jong ka program Man Ki Baat jong Menteri Rang Badu Keri Narendra Modi ke benta ke ba shispa arpau khandai. Kinong ilam snong giba kentop ya uba durut majau uhimanta timung bat PS Tour kiledon mentalang bat kinong snong ban rakhe ya kene program kabalapan pau ke jing job jang geri India hapo ka sarkar NDA kani ke jing alang ka rakhe ru ya kalingkho sngi kha ba shispa jong Menteri Rang Badu berim keri Atal Bihari Vajpayee ringkat ke jing kenmau burom ke jing no senyang jong u balasam ki kusnam na ke benta ke jing kop drodur bala penlong da ke BJP. खेल के मैदान में कहां लहराया तिरंगा पहला एडिशन हुआ था अब कुछ दिन बाद उसका दूसरा एडिशन होने वाला है करते हैं तो क्या है इस बार उनका दिखाई दी साल के शुरुआत में प्रयागराज महाकुंभ के आयोजन ने पूरी दुनिया को चकित nilai ke program kabadai ke program Man Ki Baat namar hakani ke Man Ki Baat mau Prime Minister man lakas sande uperlong ke program Man Ki Baat hakani ke Man Ki Baat lapan pau ya ki jing trikam ki barit kaba kimdan ba itu ya kata ke program hanrai hakini Man Ki Baat layo kejing itu kejing penpau banra ya kayo khamtam banra ya kari ber kejak menteri ये मन की बात बहुत उपयोगी है बहुत हम लोग के लिए अच्छा है ये नरेंद्र मोदी जी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा हर महीने के लास्ट संडे में हम लोग को दिखाते हैं और हम लोग असली मारंगार गांव में हम लोग देखे हैं सुने हैं कि हम लोग का दुनिया क्या कर रहा है और आगे भी ये प्रोग्राम हम लोग पूरा मेघालय में चलाते रहेंगे हमारे देश किस तरह से किस गति से आगे जा रहा है ये हम लोग सुनेंगे और देखेंगे. We celebrated already yesterday Atal Bihari Vajpayee's birth anniversary 100th birth anniversary and we feel I think blessed visionary leadership. You see that our national highway starting from the Jorabad to Umuroi, then we'll get from our Prime Minister, beloved Prime Minister Atal Bihari Vajpayee, and so many another institute. I think his vision only will got in entire Northeast. Kakam jengok kai perthai hakithan kaput jong ka Meghalaya kanang kiu stat kabayarap yakilong yeng ki bedon hakathan banla ban shani haladia
Usodar kemukia tila ubak pren kongwang ula ong ba kajingwan kinong jungok kai perthei kala kiostet. Hakaba kinong wan jungok kai kila hiar syakawa umngat keba internet wat hapadeng kajing sniu ki surok. Ula penpau kajing kermen ba kajing shna surok kebedang ya syakmat shen. On sala ban pendep no lingba kajing erap jong usembut menteri rangba kejela ubak preston densong. Kinong wan jungok kai perthei kila yero e kajing internet jong kemariang bat kajing penbit penbiang yeki. Ke Pershamita Day na Siliguri, kala batai bakani ka wak kalong ke bekhuj bat ke internet. Ha ke ba kala kentui kinawan jengok kai ban kiar na gijing penjabok plastik. Usujit saha ula penpau ya gijing internet jong kani ka thain bat ukentu ban penbhai ki surak knang ban pensuk ikilong yeng bat kinong lej nawan. Banyak selok ini khmat dong jaga balap tua. Ane dong ketui banget he. Kalau kalam ke lagi kayak entah. Makanya lawan lahir bab sur sana, wah dipeci bisa, ini khmat orang bang ngapai pakat kan dengan orang. Hukumnya ke itu di bagi baik mama kan me. Ban roi kan kan he, kata terus. Ini saya kata, wah mah nado sih makan di roki. For the first time I'm here in Northeast and the river was very clean. The people here are very nice, very soft spoken and they were very kind to us. They have helped us a lot. They have told us everything about this side, especially the Bangladesh side, and yeah, the experience was amazing. I hope more people come and visit and please don't throw any sort of plastic cans or anything. I would say let's keep the place clean. Road condition, I would say the maintenance could have been a little better, but I feel as per other parts of the country the place is quite nice. Maybe it will take some time because I think we should have some patience and wait. टूरिस्ट स्पॉट के लिए तो मेघालय से गवर्नमेंट के ऊपर हम लोग का भरोसा है कि वो करेगा, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में अभी हर जगह से टूरिस्ट आ रहा है और ऐसे अगर अच्छे से डेवलप होगा, रोड कंडीशन बढ़िया रहेगा तो मतलब राइडर्स हो गया, फिर फैमिलीज हो गया, ये सब आने के लिए मतलब प्रेफर करेंगे ज्यादा. Keding ke besyirkai ke laklang, haka arpanyo trik no apra halat rembai dongwa. Kebedi ke yauba jong ke snong lat rembai. Kebala penjulor san pau hadut nreu pau teli kidukan ha keba ke jingdu nong baro kalong da kilak tingkah. Om Syim ladon kinu-kinu ki bemensau nak ni ke jing jawat la. Kitendong leela ni ki gas cylinders kila betei ha kapor badang kelang keding. Keding ke laklang palat lai kenta. Ha keba kinong di dukan kilak keno ba kibor pelip ding ki slam ban poi syak ni ke jaka. Kini kinong dia jing dia kila ya thu ba kalalong ke jing do nong ba kraw ya kidukan ration. Kidukan tiar pen internet bat kidukan di tiar school. Kibor badi kmi kila ya thu ba ka daw ka day na ka jing thot ha ka boarding. Bat ka jing pendan kam bakla ya ka gas. Bat ka jing toket kadang ya chakmat. Dia kata exactly gaya kita yiu atau subai man boy yiu man gawa yiu man baik dengan human negligence ne peklan ni wa belum yiu tu portia port dem pada peklan kita ingin tinggal yiu man di tahu lah yiu kata is a part of inquiry the yuti ada dua police department ada lagi pada lagi inquiry tahu sentri gaya kita wa jahat kali. Ka procession Eucharist ka baman laus nem jong ka Jowai Diocese la penlong negasngi Hamadan Marian Hill haringkat gejing kentang yu deacon sambha kendat ubana parish Jowai mi mentedu bala penyat do Bishop Ferdinand Kar hakaba kilingdo bat ki reunion na keleng ki parish Klewan Shimenta hakamas bakot
Hakani kajing ya procession la yo I kajing shimenta jong ka Shillong Cathedral Band bat ki riunget na ki khatnyotli ki parish. Kani kasngi kalakut no da kajing penha perda ya usnem jong kajing kermen arhaja arposan. Bat kajing kentiau ya kalama centenary jong ka parish Jowai. Kebalong kajing sedang ya kani kajing rakhe kaban sepenkut ha usnem banwan. Ko blai jonga ngi mane ya me ko Jesus Christ sublang grave setting pra tinggal ya dengan hamanya batin Mentangin ya pashi kubon na kathan chatay lamingi. Kajing ruben ulo kendau kalatap iki katu kat ni ki benta jong kasor Guwahati. Benta kasngi. Kabala penduna ya kajing yo ibat ketak ya kalai kawan ne kastam. Kajing long kasuin beneng kala penlong banjur kajing deheng kali ki katu kat ni ki jaka. Ha kaba ki nong leit nong wan kila yat da kaba husiar ha kajing dom lo. Ki bor penyat kila ajing mut iki nong shong shnong baki dei ban husiar ha baki leit jing leit. La pelat ya ka draft electoral na ka benta ki santali ki constituency mentarasngi. Ka district commissioner bat ka returning officer ka masanda pertin ka la pelat ya ka ni ka thup. Ka jing pelat ka deshi benta jong ka jing penlong election ka badang ya ha ka than. Mentangin ya pashi kubon na kelengkari. Ka Presiden Keri ke Draupadi Murmu ka balong ru ka nong yalam bah hakli do jong kisipai. Ka lalai hiar shiduriau da ka submarine ka bansa jingken mau mentarasngi Hakarwan Naval Base. Lasan ranya ka do Chief of Naval Staff u Admiral Dinesh K. Tripathi u badon ha ka INS Vakshir ka badai ka Calvary Class Submarine kani ka long ka sien ka beningkong jong ka Presiden Murmu banleng da ka Calvary Class Submarine bat ka long ka sien ka baar na pedeng ki Presiden jong keri India. Ya ka sien ka beningkong lalait banhia do Dr. APJ Abdul Kalam hausnam Arhajan Riau ha Visakhapatnam.
Menteri Rang Badu Jonggari Narendra Modi haka jingkren gajang haka program Man Ki Baat ha Akashvani mentarasngi ulo ba ka India kalabu ya kadak ka baklan mentau snem ha keleng ki kam yadari ki jingle kai kasayan bat kiran san perthei ulo batai ba ka operation sendur kalongkum kadak jong jing sarong ban pen pau biang ba ka India kamju pendam haka jinglong shngan haba kren chapang gi jingle kai umudi ulo ro e ka kenhon ki rang yele kai cricket Jonggari India Kebalayu ra ya kanam ladu ha kelimpung ICC Champions Trophy bat ya kekenhun ki thei le kai cricket kebala job ya ke World Cup ha kasin ke baningkong ula ai kublai ru ya kekenhun ki thei le kai cricket ki bamatla ke ri na ke benta ka jing job ba paunam jongki ha ka T20 World Cup bat penpau ya ke jing ngau kemen halor ka jing job jong ke India ya ka T20 Asia Cup bat ki jing le kai jong ki nong le kai baduna ki department ki bala yo takma ha ka World Championship साथियों 2025 खेल के लिहाज से भी एक यादगार साल रहा हमारी पुरुष क्रिकेट टीम ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीती महिला क्रिकेट टीम ने पहली बार विश्व कप अपने नाम किया भारत की बेटियों ने विमेंस ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप जीतकर इतिहास रच दिया Menteri Rang Badu Keri Narendra Modi unsa penya ya ke National Conference ke besan jong ki Chief Secretaries ha ke ba ke ni ke jingalang ke belaisngi ke bala sedang ha ke apun riu tri uno apra ke ni ke jingalang ke thumu ban pen khlan ya ke jinge trelang ha pedeng ke sarkar pedeng bat ki jilla lingba ki jinge kren halor ki mat ba kongsan jong ke roi ke par ke bala pensyong nongrim ha ke jing thumu jong ke jing senshar pai ba ke ba trelang ke ni ke jingalang ke penlet jingmut halor ke phang Human Capital for Viksit Bharat Kabapen pau ki rukom trekam bat ki buit trekam na kabenta ki jilla bat ki union territories ban penstat ki kampen roy bat ban long kabala pen kre na kabenta kalawai mentangine phash ki khubon na keleng ka perthei President ke Ukraine Volodymyr Zelensky ulaya kendo yu menteri rang badu jong ke Canada Mark Carney ha ke ba ke Canada ke pen benai ke jing rap thamai ha ke liang ke yo ke kot na ke benta ke Kiev keni ke jing le ke pen scam byang ye ke jing kershan pisa jong ke Ottawa ya ke Ukraine ha preng ke jing kan at ke badang ya chakmat ke ba pen scam ye ke jing dei ke jing tli ha preng ki ar liang mamla We've provided military assistance, further military assistance. We're announcing today further economic assistance for Ukraine, $2.5 billion worth of economic assistance that helps unlock financing from the IMF, from the World Bank, from the European Bank for Reconstruction and Development, to begin this process of rebuilding. Ki jingye per jingmut kilami hapo ka seng Nationalist Citizens Party balalam khmat ki samla pule halor ka jingtmu banya trelang bat ka seng Jamaat e Islami shua ka election ha ubanai rimpang arhajar apun rio lai phaungut kinong yalam kila persha ya ka tege jingtmu kat ba arngut ki dekat barang ba kila e no kam kom ka jing persha lapan pau ki jing snau kia halor ka jingye per jingmut ka jing shim benta ju ki kintei bat ka hok jang ki rit pa kabala penjol ya ka jing per jingmut kat ba ka seng kadang penkre ya ka election mentangin ya page ki khubor ya lekai ka BCCI kala jet khat sangut kinong ile kai na kabenta ka ICC Men's Under 19 World Cup ka bansalong Zimbabwe bat Namibia
naduk ka khatsan terik ukelalingkot haduk kan riu terik ubenai rempang hajar apun riu. Ayush Matre un salong unong yalam jong kani ke kenhun kat ba Uvehan Malhotra un salong kum vice captain ke India ke balayo ra ya kanam la do la sansin kenti ha ke ba kala sya pengat ha ke group B ke bekentop ya ke Bangladesh, New Zealand bat ke US. Bat kan saya kuningkong persya ya ke US ha bulavayo ha ke khat santrik ubenai ke lalingkot. Timenta pat ngini pe ya ke jinglong jiman ke sun meneng ha keleng ki benta jong ke jilla. Hatura ka jing kreat kalong khatlai degree Celsius bat ka jing shet kalong arpau degree Celsius ka jing sngam ka hau taksi kalong nyop huwei na ka shispa haba pai pat shnong ba shlong ka jing kreat kalong pra degree Celsius bat ka jing shet kalong khat nyau degree Celsius ka jing sngam ka hau taksi kalong san pau na ka shispa kat bah juwai pat ka jing kreat kalong nyau degree Celsius bat ka jing shet kalong khat pra degree Celsius ka jing sngam ka hau taksi kalong san huwei na ka shispa ka sun meneng kan rang hatura shlong bat juwai. Shoban pois ke bekut juga tup kubon ngene pek biang sesisi ni kimat bakongsan. Ya shimita ki nong song snong ke snong marngar ban pek ya ke program Man Ki Baat bertum juru ban ken mau burami ke lingkuk si kha ke shispa jong Atal Bihari Vajpayee. Ya ro ki nong wan jengok kai perthai ke jingkuk jong kawa umngan. Haga baka kam jengok kai perthai ki jaka kaput ke kentiu ya ke yok ke kot kinong song snong. Kemding ke yau lap rembai dongwa julo san pau hadut ripau teli kidukan. Penlong ke Presiden Keri ke Draupadi Murmu ya ke jinglet hiya sheduriau de ke submarine. Tasen ran lang du hek du jong kisipai duriau Admiral Dinesh K. Tripathi. Bat penbena ke BCCI ya ke top kidong ilek kai under 19 na ke benda ke World Cup ha Zimbabwe but one day international persya ya ke South Africa. Tipalok atau gila pois sebekut juga tuh kubah jengi mata ke janmet hadu begini siam biang mat pila syai kesengi kublei pi baro.